Assalamualaikum Takadaş Universal kanalı görüşleri. Koy pazarga geldik yine koy eşkili. Sen biz simledi basayımız endi. Bugün 25 April Cuma günü Takadaş mal pazarındamız. Qo'shqar qancha bo'ldi ag'ayni? 3,5. Mallar ne? Şöyle yapıyoruz. Bolada savdanızı versin. Qo'shqar qancha bo'ldi ag'ayni? Qo'shqar mı? 3,5 aytdik mı? 3,5 aytibdi. 2 milyon 200 ga so'rab turibman, bermayman. 2 milyon 200 ga so'rab o'tir ekanman ag'ayinlar. Bermayapsiz, tanba bormi? O demin bag'asi. Demek ko'pmi? O ko'p. Ay bo'ladi, demangni versin ag'ayni. Savdasi bo'lib ketsin. Laqtar qancha ekan? Az so'mayim. Qancha aytdinglar qani? Laqtarga. Ha? 1 milyon. 1 milliondan ba, 2mi, 1mi? Her qaysi? Ay bo'ladi. Savdangizni bersin. Az so'mayim. Assalomu alaykum. Ha, qo'ylar qancha aytdik? Qo'ylarga 3 dan aytib o'tirman. 3 dan? Haq, 2 qo'shqar, 1 urg'acha. To'q. Aqshanga topolmaysiz erta. Da? Yedilbayski'de bular. Onda telefonda ayt. Telefon 736 90 60 17. Aniki. Bunday әдемі керек болsa qo'ylar шыға берің осы telefonga. Ay bo'ladi, savdangizni bersin. Buna laqti eshik qancha bo'ldi ag'ayni? 1,5 aytib turman, 1,5. 1,5 aytib turman deydi. Arg'ılar ne? Bu 4 so'm aytdim men, 2 balasi bilan. Buni 2 so'nikmi? Ova. Boybek ekan, молодец. Bilam. 2 so'niki 4 pa? 4 so'm aytdim men, beraman kelish. Ay bola, kesib berim deydi. 4 aytib turganing. Bo'ladi, savdangizni bersin. Assalomu alaykum salom. Ag'aynim qalay? Amansiz? Serkami? Serka. Qancha? 2,5. Moshta serka. 2,5? 2,5 aytib turgan ekan serkaga. Rossiyada biroqlar salam aytib bering. Ayt. Rossiyada biroqlar salam. Qattiroq aytsin. Rossiyada biroqlarga salam. Bolaga, qo'shnilarga, Ay sağ ol. Bo'ladi, savdasini bersin. Ag'ayni. Mana eshkilar qancha aytyapsan ekan? Eshkilarga qancha aytyapsan ag'ayni? 2 milyondan serka. Serkami? 2 milliondan deydi. Bozor ne beryapti? 1,4 1,3 ga so'rayapti deydi. Ey bola. 1,5 bo'lsa berchi beradi ekan. Savdasini bersin ag'ayni. Uyda ko'p bo'lsa telefon aytib qo'y. Uydan ham olib ketaveradi u. Bo'ladi, savdo qildi. Qancha aytdinglar? 6'ga so'rab turibmiz. 6'ga mi? Молодец. 6 yo'q, tamam bor. 6'ga so'rab tur dedi. Buni uloqdimi? Qancha? 2 aytdim. 2 aytib turgan edi. Ko'p ulog'i. Bozor so'radimi? Necha deydi? 1,5 ga chiqib ekan. Ay bo'ladi, savdangizni bersin ag'ayni. Bu zanin emasmi? Bunimi? Qancha? Qancha deydi? 5 milyon. 5 milyon. Молодец. Arg'ini zaninga o'xshagan qo'lar. Balasi bor. Ha? Balasi deyman. Aralash ya. Ya jündörünleri ruhsat tuttular. Bu süt köp bo'ladi da bunun. Jama bersen olib ketasiz. Bunun aralası var. Ay bo'ladi. 5 milyon dedim be. Argı ne? Kunda 2 litre süt oladi. 2 litre. Argı qancha ekan lan? 100. Kimdi kelgan bilmaysizmi? Bo'ladi. Va alaykum salom. Amazinglarmi? Ay shukr. Qozog'istonda. Ayt. Qozog'istonda inlerga, ağalarga hamma salom alaykum. Sog'liqingiz mo'l bo'lsin, aman bo'lsin. Ay молодец. Aman jurumga o'zlaringizdan. Salomat. Qancha bo'ldi? Va alaykum salom. 2,35 manat aytamiz. 3 milyon 500 deydi. Qo'rqib tur. Bo'ladi, savdasini bersin ag'ayni. Bizim bola bu yoqqa kelibdi o. Ani suluq qo'ylar, semiz. Anaqda da var. Qanchadan? 3 so'mdan. 3 milyondan. Mana jag'ada ham senikimi? 3 milyondan ani. 3,5 dan var. Telefon nomerni ayt endi. 91'den 393 84 89. Yani satsanglar ham ola beradi. Kechagidek kimga satarini bilmay yurdi birov.
Sonda yani ağaylar. Kabarlasa verin sana. Boladay savdanızı versin. Eski kança aytıp atsın ağaylar? 1,5. 1,5. Oğlanı oğlanı var mı? Pazarın versin, versin. Ben şunu bir yer başka kapırsa. Vermeyeyim mi? Dur bakayım. Kançaga sorup atır şimdi. 1,5 ayt. Ay bolar. Savdanızı versin. Kança oldu? Bir yer. 1,5 baba. Ay bolar. Savdanızı versin. Az soğumayın. Ağayım kalay ammansın bak. Ilak değişkin kança. Ulan eski 1,5. Bir yakındakiler ne? 1,5 aytan soracağım. Sonra kelsin de deysen. Ay buladı. Savdanızı versin. Oo, mınakta ılak köpeyipti o. Asılmayın. Kançadan bu ılaklarınız? 600'den kayıt veremen deydi. Siz telefon nömrü aytın da. 97 Ay. 328 1190. Yani buna ılaklara kızıkan adam bolsa bir Kur'an'ı keken ay malades. Edim ılakları var eken. Cana telefonga çıka verin hani. Bola savdanızı versin. Buna eskiler kança aytıp atsız? 2 milyon, 3 milyon. 2 milyon 3 milyon deydi. 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Bola 3 milyon. Bola da savdanızı versin. Buna kumdik. Bunanıkı mı? Kança? 2,5 aytam. 2,5. Köppe uydu. Yo'q. Boğan mı? 2,5. Soradı mı pazar? Ne deydi? 1 milyon 900'e soraptı mı? Allah'ta eşkin. Ay bola temendi versin ağayım. Temesi var egen azmaz. Koşkar mı? Koy. Yani niye o bu? Ha, Gisarski mi? Gisarski'ye oksaydı o. Kança ayttın? 3,5. Bazar ne beri vardı? Bir aylansın. Bu aylandı mı balamdı? Pazar 2 ver var. Pazar 3 var. Senden var. 3. Malades. Bola savdanızı versin. Bana eşkiler kança aytıp atkan eken bu ağaylar. Oh, ulakta eşkiler var eken. Kança? 2 milyon ayt. 2 milyon. Bunalar ne? Buna koy. Koşkar mı buna? Kozu. Ay malades. Bol da ez var ama. Bola da savdanızı versin. Kozlu koy sürücü bir kança mı nav? Kozlu koy. Atanka. 3 milyon. 3 milyon. Bola da savdanızı. Savun eskide ayt. Bunu savun ba. Öse savun soraydılar var. Telefon nömrü ayttıydı o. 303 91 303 1984. Yani savun eken ağaylar. Yani kerek bolsa mene gey. Ilagı men qara. Oy. Sütü var eken. Bola da savdanızı versin. Mallar kimdik eken bu? Konkret. Bunu Qo'shqar emas mi? Qo'shqarga o'xshaydi o. Kimdik eken bu? Qo'shqar satıldı ağa. Qancha? 3 milyon 400'ge sattım. Oh, malades. 3 milyon 400'ge ketibdi. Boladay, bereketin bersin ağayın. Seniki ne? Seni sürmeyin. Әдемі қойлар мына жақта бар екен әне. Қалай амандылар ма? Қаншадан болып жатыр енді? 3 milyondan aytılıp atdı. 3 milyondan айтып Gerekleri жатыр. bolsa zvona kete bersin. Telefon nömірді айтыңдар. 90'dan 700 07 94. Satатын bolsa da zvona kete bersin. Әне, мына да әдемі қойлар керек болса қара. Alamız siz. Soyuzdukқа яман кетеді. Eşkinligini alamız. Ешкі жүні қайырда Kaçırman алады? veremiz. Son ömerge kavarlasa versin. Әне, ешкі жүні болса алады екен. 40 man береді екен керек болса. Осы телефонға шыға беріңдер, мынандай қойлар керек болса. Сататын болсаңдар ham шыға берің. Болады? Қанша болды bu? Қошқар? Ha? Тілден қалды ғой. Қанша десем тілден қалды ғой артына қарап. Камера көрмегендер. Ha? 4 milyon aytam, 4 milyon. 4 milyon. Bazar 3 milyon verdi. 3 milyonga шығып тұр екен. Ötse verin. Ha. Молодец. Саудасын берсін.
yüksek. Kalay yaptı. Aması mı? Kança ayttın? Bomayda öyle. 4. 4 aytып ekan. Ay bo'ladi. Savdasini bersin. Qo'shqar kimniki aqayinlar? Tek, buna qo'zini qo'y qancha? Qo'zi qo'ygan 5 tom aytyapman. 5. Buna oq qaralar. 5 tom. 5 ten. Buna ham iki qo'zlimi? Oo, iki qo'zli qo'ygan. Ay malaka. Kimniki ekan so'rab? Seniki? Жаңа түсірдім, бірақ кімдікі деп. Қанша айттың? 4 som aytıladi, 3 som so'rayapti. 3ке so'rab atыр ма? 4 aytib ketdi. Qo'zi. Telefon nomeri ayt bo'lmasa. Telefon nomeri shart emas, sotib qo'yadi. Satılып кетемі? Ay болады ай. Саудасын берсін ағайын. Әнеки. 3 миллионға шығып тұр екен. 4 айтып тұр. Болады саудасын берсін. Ойбай. Қанша болды мына қойларың айтса ағайыным? Артыға қарай бересің. 6 сом деп жатырмын да. 6 миллион қосылы ма? Қосылы. Мұны қосысы екен ғой. Өзімен теңесіп қапты. Ай болады ай, саудасын берсін ағайын. Ассалаумағалейкум. Assalomu Qo'shqarlar qancha bo'ldi bu? Qo'shqarlarga 3,5 aytaman. Vah, qo'shqarlarni ko'paytsan go. Bunda suluv qo'shqarlar mana juri yo'q. Ana ne? 3,5dan aytib, bunda qo'ylarga 2,5dan aytib. 2,5dan. Ya telefon nomerini sen ham ayta ber. Ha? 91dan 371 29 70 degan nomer. Ayni. Kerak bo'lsa xabarlasa bersin. Xabarlasa bersin. Любой время. Qanday qo'y kerak bo'lsa da bor. Aniki. Uyda ko'p qo'y. Satатын болсаңдар ham xabarlasa bering. Bo'ladi, yana ko'rdinglarmi? Aytaymi, o'zidan bir surib qo'yay. Qo'shqarlarni ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, ko'rsatdim. Endi buni ағайын tashlab ketsak bo'lmaydi. Selametsiz-mi? Qalay? Al, moshni so'yishib qo'ylar berdi. Молодец. Semiz. Qanchadan qana 3 aytdi? so'm aytib 2 million 700, 2 million 600 dan berib turib semiz qo'ylar. Aniki. Ha. Молодец. Kerak bo'lsa xabarlasa bering aniki. Meniki telefon nomeri 90dan 574 23 23 degan nomer. aniki. Xudolik qilsa aytın qo'ylar nag'iz. Voy voy. Döngmesi var. Qo'yroqlarni qaradi. He. Asab jibersan ha? Uy. Bo'ladi. Savdasini bersin. Aynalyapmiz. Buna ne bo'lyapti? Savdo ketyaptimi? Qancha bo'lyapti ekan? 5 million aytaman dedi. Zanin be. 200 ga berasan ha? 200 Молодец. Yani Zanin'in telefonunu sonra kuyduretmeyin. Azanda 1 litr, kechda 1 litr suv beramiz. Ya bağım video. Yani ağaylar Zanin'in. Zanin eski. 5 milyon bo'lsa beramiz. 5 milyonga berib berem deydi aneki. Sen telefon nomeri aytsa. 93'ten 366 30 44. Yani Zanin eski. Savuna gel rasa. Молодец. Bo'laday, savdangizni bersin. Mana kimdik ekan bu? Qo'shqarma deymi-na? Xabaringiz yo'q-ku? 27 ga aldım. 27 ga alındı 2 milyon 700 ga. Ay bo'ladi. Bereketin bersin. Qancha aytding buna? O yüzüne yazıp qo'yibdi qo'y. Deyma ne deydi? Deme deydi. O. Deme. Demelim qo'yganda bozorga. Молодец. Ko'rib qilay, amansizlarmi? Maldarga? Salomat. Salomat. Jo'ralarim ko'p sen. Yok, Qazaqda yesim yok meni. Yag'ay. Avuldagilarga ayta ber. Avuldagilarni sen tanıganlarga salam. Yani bo'ldi, vay. Abang satsat. Birinlarga to's aytira olmaysan. Ava, sinchivesin bo'ldi. Ya, bu qayta tushdi. Ayt qo'yalama, teralama. Oo, bärini aytadi. Raqti eshki. 1 milyon 600 bo'lsa berim. 1 milyon 600 bo'lsa berib jiberem deydi aniki. Orqashi. Yani telefon nomeri bari buni. Telefon nomer 91lik 394 41 87. Yeshga qo'y kerak bo'lsa uyda postoyanniy bo'ladi. Yeshga shuni ham olaveramiz. Ani. Ava. Bo'ladi. Satsangiz ham olaveramiz. Yeshking suti kerak bo'lsa da topiladi. Ha, jana birovlar 40 ham berem deydi qo'y. O men aytdim. Uslub ko'p ekan. Manalar kimniki bu?
satılатын. Onu bağına Azayıp ko'rsatdik. kaldı. Ko'rsatdik-ku. Seniki azayıp kaldı mı? Kebedim saat buraya kaldı. Malades. Жақсы болған екен бүгін сауда, а? Болады. Bu koydu bakana 3 milyonga koydu. О, біздің братчика бар екен ғой. О, мен балам. Қошқармен ғой. О, ағайын ғой. Барсың ба? Көрмейсің? Біздер еп жүрміз ма? Талап. Үш айтып тұрмыз дейсің ба? О, үшеу болды ғой бұл. Үшеу болды еді. Үш сомнан әрқайсы әне. Телефон нөмірді айтып жібер ағайын. Ойбай? 91'de 307 aldı. 016. Болады, саудаңызды берсін. Bir қатар өтіп шықтық ай. Қой, ешкінің бәрін. Болады. Ойбай. О, қалай? Қалайымыз ана? Ай, болады, амансың ба? Яқта жіптер әнеки. Ана қара. Енді келіп атыр ай, қара. Көрші берейік. О, қайным қара. Енді келіп атыр ма мыналар? Не қылды? Қайны көрші берейік қаншаға сорар екен. Қой келді ғой. Қанша болды? Әлі айтма. 5 миллион. 5 миллион. Сорай берің енді. Ау, ешкім көрген жоқты мен. Қатар түсірмüşsün. Өткенде айтып отқанымыз емес пе? Қайсы? Мынауымыз. Басқасы ма үйдегі? Бола ма екіге? Үйдегі? Жоқ, өткенде айтып отқанымыз осы ма? Сүйемізді? 5 миллион. Екке сорадың. Тетін айтса? Сорай бересің ба? Берем ба? Айт онда, төлеміз. Сорай базар бөлісі. Біздер сорамай тұрасың ба? Біздер ал десек. Айт онда. Маған қане? Енді газик келді ма? Енді кезік келді. Газик келді. Әне. Екке сорап атыр. Айта берсең, қошқарды қойма. Қойма, қошқарды мен қойма. Edeseme ekliyor. Екке сорады. 5 айтты бірақ. Жаңа келді өзі. Bunu reçeli olur mu? Soramaya ayıp Көпке созылады енді о. Alındı mı? Қаншаға? Onlar bilir bizler. Қанша қалдыңдар? 2-6. 2-6? Ай болар, берекетін берсін. 2-6 қалды. Мұны қанша болды? 7-ге. 7-ге алды. Қашар ма? Ох, әне 7-ге алды. Ай сау бол. Ай болар, берекетін берсін ай. Әне. Ай. Ағайным қалай амансың? Шөп базар қызып атыр екен баса бас. Ей абайла. Ассо. Шөптер қанша батыр ағайындар ай? Уалейкум. 2 мыңнан екен әне. Законный шөп екен. Ай болады. Саудаңызды берсін. Мұна шөп қанша батыр екен? 2 мыңнан екен. Ай болады. Саудаңызды берсін. Пірсеп шөп кетейік. Қалай? Harma. Уалейкум сәлем. Саудасын берсін ағайным. Al mene şöpter. Қаншадан болады? 2 мың.
2000'dan ekan. Pirsebingde neçe süt boğ var? 750 var. 250. Neçe son buladı bir pirsebi? 2000'den satak. 500 buladı. 500 buladı ekan. 250 olsa. 750. 750 mi? Vay bu. Onda koyup gitti onda. Ay buladı ay savdanızı versin. Köp olsa telefon nömeri aytıp koy. Ay ya. Ay şu teze aytadı. Ardan cep var. Aynen teze ya. Bir sevgiden ayıttırmaz, yakam ayıttırmaz, geçip veremez. Aynen gel. Geçen de pakal neçe son dep. Pakalın nömerini bir dep duruluyor. O ne? 600 bin verdin mi onu? Şu 600. Bu adamla sonra. Aynen pakal var ekan o. Kimdik o? Klienti var ona. Satılgan mı? Satıldı, klienti var ona. Afar kayıttı adamlar. Bola da savdanızı versin sağ ol. Fermi be kılay amasın be. Vay güzel. Şangalak kançadan mı oturan? 15'ten. Vay güzel. Amasınlar savdanızı versin. 15'ten hani. Hemen alıp atır eken basa bas. Paktalı zakon ne eken bırak. Şangalaklar zor hazır ki. Şöbem köp. Ne kadar aldığımızda kança şöp tuttu. Güzel. Tak. Kançadan getip otur ay. 2000'dan eken. Ay boladı. Savdanızı versin. 2000'dan deydi. Kança boldu kaynağa çöp? 2,5'dan eken. Ene baba. Ay sağ ol. 2,5 berjer. Sizler kança? 2,5 eken. Boladı. Savdanızı versin. Bu ne kadar kança botkan eken? 7,5. Sudan kıma ne zat bu? Kavuş. Kavuş ba mayda. Ha. Maydası жақсы болады бірақ а. Мына боян не қамсарлас. 2000'dan tamam. 2000'dan ба. Боян деген қамсарлас. Ай болады. Саудаңыз. Var, kamsızım var. Kete береді дейсің ғой. Ай болады. Саудаңызды берсін. Шөп көп. Ане қайда. Мына пресс сұрап жіберейік бір. Пресс сұрамады қай. Пресс қанша екен? Уалейкум салам. Амансыңдар ма? Енді келіп жатыр ма? Базардың арқайындасты ғой bu. Буаққа таусылып қалайын деп тұрады. Енді келіп отыр жаңа малдарам. Қанша болды дейді мынаны? 15'ten екен ағайындар. Пресс. Әне ағайындар, мал базардан түсіріп болдық, өздеріңіз көрдіңдер. Көптер телефон қойып жатыр. Сол телефондарға шыға бересіңдер. Ендігі базарға дейін аман жүріңдер. Каналды қолдап қуаттап тұрыңдар. Лайк басың, комментарий жазың. Подписаться қылмай көріп отқан ағайындарға подписаться қылып қойыңдар. Ал ендігі базарға дейін аман жүріңдер. Обязательно подписаться қылын, басып қойыңдар, баспаған болсаңдар.